खुलुमगा ताखौ बुक सं तेवैसा जत तिब्रासा ताखौ बुक संनो हामजमानि ताइचुबाय आफारु जों दिनै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन एंगै फादार हास्टेल जे तंनाय रक बेंगलोर केरला चेन्नाई हैदराबाद जतनो फैसा पाइका जों दिनै अर फायै नुखा चिनि त्रिपुरा सारक बुमतिखे उरुमपुर मंजाक जों फादार हास्टेल तंगै हामजाक म फुनुगो जों हामजाक लायो खागलाया त्रिपुरा सा तुमा जात abo naya tuma title abo naya जों असल नायमानि हिंके त्रिपुरासा साबो जों त्रिपुरासा चिनि त्रिपुरासा नाय थिनां जों भाइके नारागे माननाय चिनि त्रिपुरासा जों भाइके थामजाक के माननाय आमो जि चिनि मेन मोटो ओ मोटो न तुयै जों दिनै फादार हास्टेल तंनाय रक चिनि त्रिपुरासा नि बागै सपोर्ट थानायनि हेनै जों दिनै त्रिपुरा हास्टेल सफैगा केबोनि थानि कोनो चबाजु सान्यावैनो जों चिनि निजेनि पकेटनि जत्त किसु मानमा बायना जों दिनै फायै मोखाबाय चबावै दंफायो हायने बगे आं जत्त त्रिपुरा साताखौ बुंसं जे त्रिपुरा तंनाय रखनबो जे त्रिपुरा हास्टेलनि घर रखना आं कयनामु चुबु नरकबो बुखा बो थांगै जत्तनो चिनि थिनांनि बागै फाइट थांनि बागै बासानानि थं नरक जदि अन्य जागाव थाङै दङै खांके फिरबे फायनानि थं बेराय दङबनि बेराय मानि बाद्रoi ताबकनि निजेनि नगो फिरब फायनानि थं अबनो आनि कयमु अबनो आनि जत्तनो रिक्वेस्ट खायमु जत्त त्रिपुरा सारकनो नरक तिनि बुनि नगो बेरायनि थांमानि निजेनि नगो फिरबे फायनानि चाइतक बायदि 12 तारिखनि सिगां बाखि जों 12 तारिखआव गोबां खायै हानसा फुनुं मारानै होननानै थायो अनानि कक गावसिनि दाखौ बरसै आं सानाय खोनायनाय हामबाय सि आं एज एन इन्डिविजुअल खरकसा पलिटिकल पार्सनालिटी दङ मानो खरकसा आर्टिस्ट दङ मानो बट फर्स्ट आई एम ए त्रिपुरा उनके तिनी आं नुगै दंगो बुसकांनि जे एडीसी चंबारिनो रगै स्पेशली बीजेपी पार्टीनि आईटी सेल बरक किसु किसु त्रिपुरासा आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स रगनो फैनाय पेड प्रमोशन आई मीन रां रुई बरनि पार्टीनि मुंगै प्रचार खाय दंगो बा कैंपेन खाय दंगो पक्रुई प्रोफेशनल about Juda, then personality as a person about Juda, then the political ideology about Juda. So, ang all point of view sana musumang ke hai, ang siwo, sini Tripura dopani kubangkuk artist no, sini bubagrani, lamno, eba bubagrani wansumuno support khai tongo. So, this time, so buka support khaimam bai onglak je jagawa BJP rang ruwi ne promote khai tongo a jagawa ang khoroksa Tripura khoroksa artist community ongoi saklaina musung ane request ongnai nang artist fan ongdi influencer fan ongdi as a blogger fan ongdi as a business person fan ongdi social media personality fan ongdi or nini mungsa disapa nini samung ongdi and nung common public panongdi Tripura mota eba bubagra norongno rang ruwi nai bini mungoi koksani bini bagi koksari hini sai maya rang kerei asuk hai fano norok bukha bai norong ni phasingte support and solidarity phungna bagai kaisa short reel eba video clip sanamdi norok ni yago jesapano camera tongmani phone eba ke professional camera jesapan tongmani bai or short video clip sanamdi sanamui norok ni support phunungdi just like ang busao ani but ang ani buba garana runai ani but khansawo na runai o message na ruwi norok jani personal kaisa video clip khainai social media ba jekono YouTube aro yakardi so that sung sini Tripura dopa buba grano logiri tong abono sung sini artist community ne ongibo sung abono proof khainani ongtho abonani message tong nai hambai tesik to logrolia bele lokanga bo aram nang yango to yes bosamani hai chotto social medias and influencers you play a very big vital role so noroni role norok khlaimanu kebni
lagi jang muya kebo ni forcefully baya jeng bekhabai jese jeng phonoge mansak chiniti prasana sung jese hamjage mansak jeng tiri chiniti prasana je thansani mari no to phanyani bagai busuk joroti chaitogi man amono khaye nei chungna request khai jao tebe se khulumka hambai tibrasa ansa and tibrasa aglok